أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا الإيمان والإسلام وجعلنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة موصيلة إلى الدار السلام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو صفيه الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه الكرام خصوصا منهم على أبي بكر الصديق صاحب الرسول الله في الغار وعلى عمر الفاروق بين الحلال والحرام وعثمان ذي النورين معدن الحلم الوقار وعلى علي رضي الوفي ابن باب مدينة العلوم والإصرار رضوان الله عليهم أجمعين. أيها الناس، من كان يطلب صاحبا فالله يكفي، ومن كان يطلب موعظة فالقرآن يكفي، ومن لم يكفي هذه فالموت يكفي. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وفقه القول. Barlık hamd sana, barlık uluqlaw faqat Rabbimiz bir Allah'ı Subhanahu ve Teala'ya xastır. Көңіл түрлерінен шыққан салават шәрифелеріміз Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a gene erişip tursa idi. Şoşa izgi mübarek bolgan cumğa günlerinde, şoşa izgi mübarek bolgan meşid binalarına, şoşa mübarek bolgan cumğa meclislerine kilgen barlık tuğanlarımızga, kardeşlerimizge, abilarımızga, apalarımızga Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala özünün büyük rahmetlerin nasip kılsa idi. Nişeksiz, hürmetli dostlar, hürmetli tuğanlar, şu günlerde özünüzün işlerinizni, meşakkatlerinizni, şu yollarınızını kaldırıp Allah yurtun hürmet edip kildiniz. Allah tağın sizin yurtlarınızını hürmet kılsın. Sizge, sizin balalarınızga, yakınlarınızga iman ve tevfikta, amel ve ibadetlerine yaşarga Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala nasiplardan kılsa idi. Hürmetli tuğanlar, hürmetli kardeşler, indi beyram günleri uzub bara. Şulay bit, elhamdülillahi şükür. Tuygan şeyinde oşağanlar sizdir indi üzerinizдің salatlar, belişler, kim türlü şey indi beyramların uzdurgan. Hem indi cemaat aytasım kile, şu günlerde bik yaş halkımız israf kıla. Hem bik yaş gerekmegen rizıklar pişirip, gerekmegen artık şüplükке oşamlıklar taşlap, cemaat beyram deyip günah kılışılar az tugul. Çünkü cemaat eğer sen rizıkını taşlıysan iken oşamışa, eğer sen indi pişirgen oşamlığını indi buşka uzdurdun iken Allah karşında bu bik gerekmegen iş bulup tura. Bizge Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ite kulu ve şrabu aşağız işigizdi ve la tusrifu lakin artık kılmağız, israf buldurmağız. İnnallâhe la yuhibbul musrifin. Haklıkta Rabbimiz Allah'tı. İsraf kılışlarını yaratmaydı. Yani şikten aşıp cemaat nindidir artık rizıklar pişirip, onları şul pişirgen rizıkını aşamışa taşlav, onun bozuluğu her bir birtük için Allah karşında cevap biresin, unuturga yaramış ol. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ite miskale zerratin şerray yarahtı. Siz de kıyamet gününde görürsünüz de her bir birtükni kaysısın günah bularak başkardığızdı. Hem indi din alimleri bik iş eyteler oldu israf kılgan rizık birtükleri turunda Allah söyledi. Yani indi biz bit aşıyız. Aşağında bizden idenge de düşe, üstelge de düşe, ana şüprek bilen ciyip alabız da şüp soğutuna taşlıyız. Ebiteli isigizdedir cemaat, ebilerinin sözleri şulay beyt. Her bir ipi valşığı için cevap tutursun degen. Her bir tamşı
ишемлегең өчен Аллаһ каршында җавабын тотырсың. Шуңа дагы безгә шушы бөртекләр кадәр җәмәгать сакларга кирәк үзебезнең инде әлхәмдүлиллаһи шөкер малыбызны. Чөнки җәмәгать исраф кылабыз икән, бөртеге кадәр булса да, кыямәт көнендә тау кебек шушы бөртекләр җыелып, безгә кирәкмәгән инде гөнаһка әверүләрендә мөмкинчелеге бар. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Тәала безне шушы исраф кылудан сакласа иде. Ләкин хөрмәтле туганнар, хөрмәтле кардәшләр, исраф ризык белән biz аны инде бик еш сөйлибез. Муллалар сезне инде җафалап бетергәннәрдер, инде ризык исраф кылмагыз дип. Туй биттек инде без улай берне тыңлап шулай бит күбебез. Ләкин җәмәгать күпме вагаз сөйләсәк тә барыбер теге халкыбызның корсаклары зур, күп ашыйбыз, теге бары исраф кылгалыйбыз инде. Ләкин минем бүген сезгә сөйләсе килгән төп максатым ул башка исраф турында. Күпкә тирән һәм күпкә мәгънәле исраф. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de үзенең сахабеләрен гомер дәврендә тәрбия кылырга ашыкты. Һәм аларга җәмәгать ул дини тәрбия генә түгел, кешелеклек тәрбиясен дә бирде. Һәм шул тәрбияләр арасында бик гаҗәеп бер хадис бар. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem әйтә: İğtenim khamsin qabla khams. Ey Müslüman kişisi, 5 нәрсә килгәнче син 5 нәрсәне булдыр әле ди. Peygamberimiz aleyhisselam devam итә. Hayatike qabla mautika ди. Синең тормышыңны саклады, дөрес иттереп кулланды. Үлем килгәнчегә кадәр ди. Җәмәгать, иң зур исраф ипи алчыгын идәнгә кыйып утыру түгел. Иң зур исраф Аллаһ каршында гомерне бушка сарыф итү. Гомереңне җилгә өшырып җибәрү, бер мәгънәсез тормыш күрү. Кайчан синең гомереңдә ислам бик кечкенә генә урынны ала. Диннең д хәрефе генә синең калбыңда тора, һәм син тормышыңны дөньяга багышлап, дөнья байлыгына, дөнья фитнәсенә Аллаһ Тәгалә турында онытып җибәрсәң, тормышың бушка узды кебек була. Иң зур исраф җәмәгать ул Коръәндә әйтелгән аят. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Кайчан аның янына үлем фәрештәсе килер ди, «Каля раббирҗиун», кайтар Раббым мине ди, җылар ди, кайтар мине кире дөньяга, кире кайтасым килә, тормышым бушка узды, мәгънәсез булды, юкка чыгардым тормышымны дип. Ләкин Раббыбыз нәрсә дип җавап бирәчәк? Мин бит сиңа гомер бирдем. Син миннән сорыйсың бер кайтып, bir mizgildə səcdə qılırğa. Bir səcdə qılırğa. Min sənə 60 yıl verdim. Min sənə 70 yıl verdim. Sən soruysun bir mizgil, bir sekundqa qaytırğa soruysun. Tegi kişi aytır: Rabbim, menim bit turmuşum qısqa buldu. Qalu lem nelbesu dey. Biz de bu turmuşta yevmen ev ba'da yevm, bir gün yaşagan kibik kine buldu, ev ba'da yevm, yaki günün yartısı kibik kine buldu bit Rabbim turmuştu. 60 yıl kibik sizilmedi bit ol, 70 yıl kibik sizilmedi bit ol, yartı gün kibik kine buldu. Fes'eli el-hasibun, hem sıradı Rabbim dey, şutlavuşlardan dey. Çünkü ferişteler şutlap yazıp oturganda, senin 70 yıl bulup duyulsa dağın, fizik yoqtan, gövden bilen sizsen de, canın bilen ol sana bir gün kibik bula. Mena bunda bizning oqsoqollarimiz o'tira, babaylarimiz o'tira, ebilarimiz o'tira, alardan da so'rasak, jamoat shuluq javobni eshitirmiz.
Sizin 70 yıllık ömrünüz köp mü bolsa desen, birisi de etmey 70 dip. Bütünü söyle, yartı gün köpek dip. Cemaat bilen men özüm de 30'nu uzıp gittim. Eli yap yaş, lakin arka bırılıp qarasam, 30 yıl köpek tuyulmuş ol. Orağızda 40-50 yaşlı tuturuşlar var, sizge degen bit, tuyulmuy. Nige? Çünkü cemaat, vakitnin hujası biz tugul. Vakit bizning mülkette tugul, vakit bizni tinglamay. Saatlerin vatıp sündürüp koysan dağın, ol baribir vakit baracak. Çünkü vakitning hujası Allah. Hem şuna dağın şu vakitimizni Peygamber aleyhissalatu vesselam ayta bizge, kullanıgız dey, dürüst rövüşte, ömrünüzni yokka çıkarmağız dey. Hem ömrünüzni yokka çıkarmav, cemaat, ol bizning Allah tarafından kelgen din bilen yaşa. Çünkü eğer sen özünün turmuşunu yokka çıkarıp, dünyaya şumup, dinni unutup, alıp bardın iken ömrünü, ol vakitte sen bütün nerseni jogalttın. Şuna da Peygamber aleyhissalatu vesselam ayta, ikincisi dey, kullandı özümnin boş vakitini şıgılın kelgençige kadar. Boş vakit cemaat bütünümüzde köp. Boş vakit gününe 24 saat bizning. Şunun 6'sın, 7'sin jıklasak, şunun 7-8'in işte uzdırsak, 2-3 saatin özümüzün gaile bilen, hatın balalar bilen oturup kullansak, eli nice saat kala bit. Allah bizge Kur'an'da cemaat bir kayda da etmegen, mina sutkasına 1 saatin tapşırığız, 2 saat deyip, Allah bizge Kur'an'da 5 namazın gına koşaşın. 5 namazın gına ansındağın biz cemaat 1 saat boyu bir kaşanda okumayız bit. Ol meşitte bütün farzların, sünnetlerin, zikir tesbihlerin, Kur'an okuları bilen degen koşup okusak 40-50 minut günne jıyla. Sen bit işte aşığıp, özünün şıgılın bilen tulup başkarsan dağın köp vakitini almıyor. Şuna dağın cemaat boş vakitinizni kullanınız. Boş vakit ol bütünümüzde var, hem Allah Subhanahu ve Teala tarafından altın bulup tura. Hem şu altın bizden kullardan uzak, hem anı kiri kaytarıp bulmuş ol. Köp nerseni kaytarıp bula. Vakitni gına tugul. Bir neçikte kaytap bulmayan da cemaat. Şuna özünüzün gününüzde, özünüzün raboshi sutkınızda Allah Teala'nın vakitini tabığız. Qaysısında siz Rabbimiz Allah Teala'ga bağışlap, endi özünüzün dualarınızı ayta alasız. Tesbihler, zikirler ayta alasız. İzgi kitap Kur'an'ni okuy alasız. Bizning üstümüzde zor buruş. Bugün bizning aramızda cemaat Müslümanlar köp, meşitlerimiz dolu. Abid Allah Teala'ga özünün turmuşun tapşırışları bek az. Özünüzge cemaat so'rov berip qarag'iz ali. Kunini necha bit Qur'on o'qisin? Kunini necha bit, kunini necha martaba zikr etasin? Bizning bütün Qur'onimiz cemaat shu namozdan so'ng qul huvalloh falaqlargina qoladi bit endi. Bütün aytgan zikr tasbihlarimiz subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, men shu. Qo'yasin bizning Peygamber aleyhissalatu vesselam etergen kullanu. Avuzun di, kipsin di zikr eytip degen. Men şuşla ettirip cemaat biz sizin bilen Allah Teala'nı iske alırga deyişmiz. Çünkü kim Allah'ını iske alsa, ana rahat bulgan çakta, Allah onu avur şağında taşlamaz degen hadiste. Şuna dağın cemaat yeşirak iske alık. Allah Subhanahu ve Teala'nı. Boş vakitinizni kullanınız. Bir məğnəsizge gitmesin vakitiniz. Üçüncüsün Peygamber aleyhissalatu vesselam ayta, "Sihhatike qabla siqameke" dey. İsenlik sağlığını kullandı şirk ilgençige kadar. Biz cemaat özümüzün sağlık selametlikini bugün bir katı israf etemiz. Allah Teala bizni tudura sağ selamet kişiler ittirip,
Elhamdülillahi şükür. Bizning gavdalarimiz, tenlarimiz bik güçlü. Lekin biz ana yo'qqa chiqaramiz. Biz ana buzamiz. Nindidir kerakmagan moddalar bilan jamoat orabizda bor. Temaki tortuvchilar, jamoat mana yangi 2020-yilga bostig'iz, o'zingizga plan qo'yingiz. Bu yil tashlayman deb aytingiz. Bor bizning yoshlar qaysilari jamoat kafelarga borib, tege kalyan tortib o'tiralar. Kalyanlarini tashlag'iz. Bor jamoat jin kerakmagan modda ishib tortib yurishlar. Tashlag'iz. Chunki bizning tanimiz Alloh tomonidan berilgan eng zo'r ne'matlarning birisi bo'lib turadi. Ham Alloh taolo bizning tanimiz uchun bizdan so'rayshaq. Nishik sen o'zingning gavdangni qo'llanding deb. Nindi ravishda sen shu gavdang bilan izgilik ishlading. Ham nindi ravishda sen shu gavdang bilan gunoh qilding deb Alloh bizdan so'rovini olashaq. Har bir jamoat barmoqlarimiz, har bir suyaklarimiz, har bir ko'zimizning qarashimiz, quloqlarimizning eshituvi, oyog'imizning odami, har bir barmoqning silkinuvi uchun Alloh bizdan so'rovini olashaq bit. Ham biz shundan o'zimizning sog'liq salomatligimizni qo'llanirga tegishmiz izgi ishga. Jamoat orabizda tege qursog'i o'sgan mullalargina tugul, hozir g'odiy xalqda da qursoqli ishlar kelib chiqa boshladi. Shulay bit. Men anglayman musulmon kulturasi plov mantini bik yarata samsa bilan, lekin bizning shu ko'p bitirib, moyli bitirib oshog'imiz dinimizga bik to'g'ri kelib bitmish ol. Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytgan, Alloh qarshida kuchli musulmon, salomat bo'lgan musulmon, tani shirlab yitirgan musulmon, shirli, za'if musulmondan ko'pga xayrlirakdi. Hech shaksiz ikisida da foyda bordi. Lekin kuchli bo'lgani Alloh qarshida ko'pga yaratiladigan. Shundan bu yil alhamdulillah mana jamoat endi o'zingiz 90-95 kilolarga yetgansizdir. Ayda plan qo'yingiz, motor ittirib 1-5 kiloni irg'itirga deb jamoat motor ittirib. O'zingizning gavdalaringizni motor ittirig'iz. Siz bit borig'izda uylangan yigitlar, uylangan mujiklar, sizning xotinlaringiz sizga qarab suqlanib tursunlar. O'zingizning gavdalaringizni motor bo'ldirig'iz, zifo bo'ldirig'iz. Chunki Muhammad payg'ambarimiz alayhissalatu vassallam har vaqtda da chaqirtirgan bo'lgan musulmon motor bo'lirga deyishdi. Allohni yaratadi, qo'shandi, aning quli motor bo'ladi. Innalloha jamil va yuhibbul jamal. Alloh yaratadi musulmon kishining motor bo'luvini. Bir vaqt payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madina masjidine kirgandagin bir qursoqli musulmonni ko'rgan. Ko'rgandagin kelib uning yonina qursog'ini o'shattirib barmog'i bilan turtib olganda, "Qardoshim, mana bu bo'lmasa xayrliroq bo'lar edi" degan. Shundan jamoat alhamdulillah shukr, o'zingizning 100 kilolaringizni 95 ga aylantirig'iz. Kim 95 bo'ldi, 90 bo'lsin. Bizdagi mullalar Alloh bersa bir 5 kiloni irg'itirga deb niyatlab turamiz inshaalloh. Sizdagi jamoat o'zingizning gavdalaringizni Alloh rozi bo'latirgan, sog' salomat bo'lgan ravishga keltirig'iz. Chunki toza bo'lgan, shirli bo'lgan gavdada jamoat turmushi qisqa bo'la. Turmushi qisqa bo'lg'ach, g'ibadati oz bo'la. Hamda g'ibadati oz bo'lg'ach, turmushida qisqa bo'lg'ach, g'ibadatning sifatida yo'qoladi. Chunki shirli kishi sog' salomat kibik namozini o'qiy olmaydi. Shirli kishi sog' salomat kibik ro'zasini tuta olmaydi. Ham shirli kishi Qur'on o'qiganda dag'in bektis ora. Shundan sog' salomat bo'luv ul bizning Alloh qarshida zo'r bo'rish bo'lib turadi. Shundan payg'ambar alayhissalatu vassalam aytgan, ikki ne'mat bordi. Shu ikki ne'matni musulmonlar har vaqtda dag'in endi durust ravishda saqlay olmaylar. Hamida sahobalar raptirab so'raganlar, "Nasasing, nima ikki ne'mat degach?" Payg'ambar alayhissalatu vassalam aytgan, "Bo'sh vaqt ham salomatlik" degan. Bu bizning problema jamoat. Payg'ambar vaqtida da problem bo'ldi, bugun da problem bo'ldi. Biz qoyadir yig'ilishib g'oybat sotib o'tiramiz, qoyadir ortiq oshab o'tiramiz, musulmon kulturasina shayxonalar kirib bitdi. O'tirib, shay ishib o'tiramiz degan. Yo'q jamoat. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam kuni-tuni topshanlarga o'tirib shaylar ishib o'tirmagan. U gul yurgan, gul harakatda bo'lgan, gul oshiqqan, gul tirishgan, ham shunga sog' salomat bo'lgan, aning gavdasi kuchli bo'lgan. Alhamdulillah shukr. Hamda jamoat 4-chisi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bizga yetkiza ulda bo'lsin endi seningdi yoshligingdi qortliq kelguncha qadar yoshlikni qo'llanib qol. Jamoat mana alhamdulillah shukr, orabizda yoshlar bik ko'p.
Үзегезнең яшьлегегезне саклагыз. Яшьлек бик тиз китә торган әйбер. Син сизми дә каласың, чәчең дә агара. Сизми дә каласың, аягың аксый башлый. Сизми дә каласың, җәмәгать, син уже 5нче этажга көчкә менәсең. Чөнки картлык көтмәгәндә килә торган әйбер. Шуңа да без аны сакларга тиешбез. Җәмәгать, менә бер дустым бар иде инде. Мен аны күпме дингә чакырдым, күпме мәчеткә чакырдым. Инде ул мине тыңлап, хәзрәт, хәзер киләм инде, менә 2 гөнаһым бар ди. Мәйтәм, нәрсә булды тагын? Менә кызлар белән гөнаһ кылам инде ди. Һәм инде кай вакытта солгалап алам ди. Мен шушы гөнаһларым битерәм дә киләм ди. Күпме миңа шуны сөйләде инде ул. Аннары бер 5 елдан соң очраштым, мәйтәм, абзый, наконец, давай мәчеткә киләбез, Рамазан айы, давай тәүбә итеп, намаз укый башлыйбыз. Хәзрәт ди, бер гөнаһын эшләмим инде ди, теге бер тормый башлады ди. Ә менә ди, шишәне Алла бирсә, быел җиңеп бетерәчәкмен ди, Алла бирсә дип әйтте дәген, 3 айдан вафатта булып китте җәмәгать. Мәчеткә дә килә алмады, шишәсен дә калдыра алмады. Шуңа да җәмәгать, кулланыгыз яшь чакта үзегезнең вакытыгызны картлык килгәнчегә кадәр көтмәгез, 60та килермен дип, көтмәгез 70та килермен дип. Монда арагызда бар шундыйлар кемнәр? Җомга көнне генә намаз укучылар. Әйдәгез, әкренләп кенә 5 вакыт намаз булмаса да бер намаз укый башлагыз. Бер намазны укый алдыгыз икән, җәмәгать авыр түгел, икенчесе дә кирип китә, бик җиңел алар, алхамдулилlah. Һәм сез мидә калырсыз, әкренләп 5 намазны да укый башлыйсыз. Әлхамдулилlah, мин бик шат, сез җомгага киләсез. Но әкренләп кенә алга барырга кирәк. Җомга ул безнең беренче адым, икенче адым әкренләп кенә иртәнге намазны укып карагыз. Ясту намазларын укып карагыз. Дәресләргә килегез, мәчеткә килегез һәм әкренләп кенә иншааллах 5 намазда булачак. Авыр түгел ул җәмәгать. Көтмәгез 60 яшьне бер кайчандагын. Иртәрәк укысагыз, савабын күбрәк җыерсыз. Чөнки Алла субханаһу ва тааля каршында ул бик тә мөһим. Бер вакыт пәйгамбәребездән сораганнар, иң яхшы кешеләрнең берсе кем булыр дип. Һәм пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам әйткән: "Әш-шаббу наша'a фи ибадатиллаһ" дип. Ул шул яшь егет ди, яшь кыз ди, кайсысы яшь чактан намаз укып үстеләр. Намазны сакладылар, гыйбадәтне үзләренең тормышларында төп багана буларак тоттылар ди. Пәйгамбәр галейһиссалату вассалам хәттәки үзенең дуасында безгә әйтә торган булган: "Я Раббым Аллаһ ди, асли ахиратиллати фиха маади", сакла я Раббым Аллаһ миңа шушы ахиратымны, чөнки минем анда кайтуым бар. Без аңларга тиешбез. Мәңгегә түгел беребездә җәмәгать. Мәңгегә беребездә түгел. Менә мин яңарак кына безнең шатюрдан чыктым. Шатюрда мин мәҗлес уздырдым. Бер җегетнең өчесе булган. Өчесе, ягъни 3 көнлек вафат булды. Яңа ел алдыннан 11нче этаждан килеп төшкән. Аллаһ алган җәмәгать. Менә күрәсезме? Сез менә 2020 елга ирештегез. Утырасыз менә, әлхәмдүлиллаһи шөкер. Ә менә теге 31 яшьлек җегет ирешмәде. Шуңа да кулланыгыз үзегезнең яшь вакытларыгызны. Аллаһ көтмәгәндә алып китә җәмәгать. Берегезгә дә WhatsApp'тан сообщение килеп, "Братым, тебе осталось 7 дней, давай тәүбә ит" дип җибәрми беребезгә дәген. Көтмәгәндә килә. Шакып килми. Үзе аша. Үлем фәрештәсе безнең җәмәгать тормышыбызның ахыргы ишеген. Шуңа дагын кулланыгыз. Саклагыз үзегезнең гомерегезне. Исраф итмәгез үзегезнең гомерегезне. Гомер җәмәгать безнең иң зур нигъмәт, ул безнең иң зур байлык. Шуңа дагын мөселманнар кебек уздырыйк. Намазларыбызны укып, рузаларыбызны тутып, вакытларыбызны дөрес иттереп кулланып, саулык сәламәтлекләребезне дөрес иттереп кулланып, үзебезнең буш вакытларыбызны уздырмыйча ниндидер уеннарга, телефоннарда утыруга, изге эштә, изге сүздә, изге фикердә Аллаһ безгә яшәргә насип кылса иде. Амин. Субханаллаһумма бихамдик ва нашһаду ан ла илаха илля ант ва настагфируллаһи ва натубу илейһ иннаху һувас самиъуд дуа.